A u bloku 30 na Novom Beogradu otvoren je novi park. Ovo je novo mesto za odmor i igru u bulevaru Mihajla Pupina, pored dečijeg igrališta, fitnes teretane na otvorenom, prostora za starije građane, a ima i odvojeni park za pse. Prostor u kome mogu da uživaju sve generacije, od najmlađih do najstarijih građana, otvoren je u bloku 30. Park će zadovoljiti svačije potrebe, dečije igralište, teretana na otvorenom i odvojeni park za pse. Idealni su za rekreaciju, uživanje i igru u prirodi. Divan je. Mnogo mi se sviđa. A vrteške, to mi se najviše sviđa, zato što tu mogu da se vrtim. Meni se dopada korpa i klackalica. U opštini Novi Beograd kažu da je ovaj park model za sve beogradske parkove. Da mi praktično ovaj park poklanjamo sada nakon otvaranja, poklanjamo ga sekretarijatu za komunalno stambeno, ono ga dalje daje gradskom zelenilu koji će ga održavati jer opština Novi Beograd nema svoje komunalno preduzeće. Šapić se osvrnuo i na krivičnu prijavu koju je protiv njega podnela Državna revizorska komisija zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj u vezi sa izgradnjom parka. Šapić kaže da nije sporno da je učinjen prekršaj, ali dodaje da zbog kasnog usvajanja budžeta nabavka nije mogla biti sprovedena do kraja. On kaže da je preuzeo odgovornost da novac ne bi propao. Park je završen, nije bilo zloupotrebe. Čak je investitor vratio deo novca jer se ispostavilo da je park jeftiniji nego što je planirano, kaže Šapić.